da pin lenan yen. Isa mba te umbanan barmoni. Ne bul na kul ya ante me. Siab ya te John Baptist. Klev ya ate Elijah. Ngan ke siab mun ya sian yo sokni na yenwe jen uman fulni. Ngan ke yimme. Ya ante me. Ate yenu ni gantuae. Yemin paso alimbana. Robik sa de fara bon chian bimbia tan yeto. Betan sapuwa. Na lida an tadarun fil kunni. Nganne Yisa gi John James na Peter ko ngwana ngam do jwal par yemiaro. Waden meina ku nan potan pen kelebet un ngwelsen ku liande pen ke sa nyogat. Neta kpaga ne ke ja ban le piaga na no bidente Moses na Elijah dot leng na yanga jirma asa gbe yeno mosona atansa kpo Jerusalem me basana ka Peter Yisa Chamba. Lingan ta benna. Tisa faram bodingan ta. Ayal yen. Moses yal. Peter mba piaga na ka sampa bong segelente ka jangmane sur o lebena ka konkware nye sampa bong mangane a mbijayena ni gantua na bientroma Konkora ngang mulana e Pierre Yisa po. Isa e boya a ntengme asa jino nle. En Pierre te leben le ke jin wate wumba po.